West Karbi Anglong Lakhai ni Amri constituency along Tiwa Grammar akimi ka release pon. West Karbi Anglong Lakhai ni Amri constituency ke parlo chikdamakha Auditorium hall along Tiwa akhei atum akimi kang pupon. Labangso Kitap laki Tiwa Mathonlai Tokhran mate thihek pen TMT atum pensi publish ponlo. Labangso ajai megalong mai phu pensi alohi kapachini ajai mek deng pon. Labangso ajai megalong chief guest TMT President Dependranath Bordoloi guest of honor KAAC EM Veterinary Department D.Uphing Maslai Kitap kabang Dr.Virginia Dawson Australia ex-TMT President Mohewsar Pator Sarat Pator Jokesar Bordoloi Hursing Kholar Lal Singh Mother Bidyut Bikas Senapati Pencheng Lok akaprek Rong Group Arada Tumta Chitong Dun Kitap kabang lake Dr.Virginia Dawson lake Australia a country nimsopi.Alingli non ki United States of America a country Western Washington University along si Associate Professor of Linguistics asai klembom.Alangli lagi 2012 aningkan Australian National University along Tiwa Amri mati sabaya Abirta nang leroklo. Alangli MA laben PhD in Linguistics lagi University of California Berkeley pensi cipa ponlo. Laso ang bong Tiwa atum pen cetong si Alangli cipa duk pen mati bor-ih pen Tiwa akhei atum aning cingsam parpik.Alangli Tiwa akhei phankang hon pen Tiwa address ching thangsi brother thing no ta Tiwa Alam pensi speech pi ponlo. Amri penang kilo Abirta hemari bongro news tech report PeiNews. Ito si Daina Mushi ang aporo sanay pantao sewa kangailo osdom. Tiwa matdo hongdo kup kona tawa mat aro kup kiri. Ang hede matko si Daina aro si Daina Mushi kup kadun aro monro. TMT go sewa osdom. Aro sogola kuli ang pangailo sewa osdom ay si Ojoral go Madam Bibiana Maslai, Miss Mary Maslai, Sir Opindro Malan, aro chinga Hanshawa Pichi Piliwa Madam Juliana Maslai gobo. Sewa pangai. Things made you to write this on introduction to Tiwa Grammar. Well, after all these years I'm studying, so I wanted to write one for the community here. After all these years of studying. What is your message to Tiwa community? The message is to teach your children Tiwa, and then the language will be preserved. So will you continue to do this for the Tiwa community? Yes, I will keep coming back and writing more books. But then how you came to know about the Tiwa community? When I came to Guwahati in 2012, and then I was just asking here and there, and I read in one book that the Tiwa community is here, and then I was interested, so I came to visit from that time. Yeah. আজি এই chikdamakha গাঁৱত আমাৰ তিৱাসকলৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু তিৱা গ্ৰামাৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহি আমেৰিকা ৱেষ্টাৰ্ণ ৱাশ্বিংটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ ডক্টৰ ভাৰ্জিনিয়া ডাউচন যিটো লিখা তিৱা গ্ৰামাৰখন ইয়াত ফৰ্মালি ইনকৰ্পৰেট কৰা হৈছে তাই হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান নেশ্যনেল হয় আমাৰ এটা তিৱা জাতিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মানে এইটো হৈছে আমাৰ মানে আমি কৰিব লাগিব তিৱা ভাষাৰ যিটো পায়নিয়াৰ যিটো তিৱা লিখাটো যে আমাৰ এম্বালন কৰিছিলে তো আজি আমি তিৱা গ্ৰামাৰ পাইছোঁ ডক্টৰ ভাৰ্জিনিয়া ডাউছনৰ গুৰু গতিকে মই বহুত অন বিহাফত তিৱা জাতি মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।